Wel, dis skole atletiek hier op sy heel beste. Dis natuurlik die laerskool atletiek byeenkoms, interskole atletiek byeenkoms hier op Wesvleer Sportgrond. So bly gerus ingeskakel. Ek's Pieter Miller, Atlantis Alive. Hermes, Mamre, Piala, Philadelphia, Verdelia en nog meer skole. Dit is die sone 8 en dit is omtrent lekker om hier te wees. Ek hoop julle gaan geniet wat ons geniet.